Kombongan masalo na puang sipatu ki makuri semang asia apole paraya mati olo mala limbi na puang matua belan na nabe nomi ki allo baru taulai to temo ta patongan kumua ya tu puang tontong ungka masik ilan mintu agan katuanta lombasak isya laun nanungan ki tu kadana allo to temo mai komita masambayang palaku patunduan tamas sambayang makuri semanga akan opuang belanna mi benomo kanatu kini la umbase tu kadami ki patongan opuang kumuya tu kadami tontong la mendadi peladaran melo sia tontong lan pedulungkan ni tu misangan na tu mi porayan na tu laki pogo ulan mintu agan katuang ki maturu-turu mo kami opuang mi pagari tu salabudangki mi tarima kan belan narampo ka masambayangan lan sangan na pong kipong Yesu pong pelabang dosa sa kasalangki. Amin. Kadan na puang tu latanan no allo totemo lamay Yeremia pasal 30 misa ang kapitu sa lauko ang kasang pulo apa. Nakuha tu kadan na puang nakuha belan na nakuha kadan na puang unarrak-arrak komedio na Yakub siya kumalasi-lasi komedio na pangalu na mintu bangsa paapetaleran ni siya pudi siya maakada kami kumua narampanan mo puang tu taon na iya mo tu to Israel torona pa manasa lakusolan tu to ya tomay lan may tondok da ulun na salu siya kurampun dio membintu biring langi dio lu tau ya tomai den tu to buta siya to kupi to matambok siya to kianak ya memisa kasih rampunan kapua tu sang keederan lasuli dumai anna saya tu tau ya tomai situang tangina ang kusolan ni na tontong mingkamoya-moya lakusolan lakot to salu-salu dio lalan marante tu tain na ni tito dolete na bilan na ako na puambe Israel na Efraim ya mo anak paabunga ako perang itu kadan na puang mintu bangsa patale ila ko mintu tondok dio biring tasik siapo kali kumua ya tu puang tu umpati sambo to Israel male ia duka laumpuling isule siya urinding pala susi tomisa atau mangkambi ungkaritutui domba na maabanan belan na lendo kamu puang tu Yakub siya narampanan lam may liman na to mandu matoto anaya ya moto anna sa itu tau ya to may unarrak-arrak do tenetesion siya sangsean sirampun lako pamengan melona puang ya matugandung siya uway ang goro baru siya minna siya nakalomba siya nakasapi ya tu penanna tau ya to may susi paalak disakay tayo mo nala kapuduran len at tu ya to mintu anakadara paranu-ranu magello susiduka to tumuane mangura siya to matua paranu-ranu belan na ku pupembali kasendian tu pasanda bolongona tau ya to may siya laku pakatana siya ku pakarannu keupu mitu kamasusan na laku pakande tinana katumintu tomina an laparannu penanna siya laku pedei kamelong ku tu mintu tangku kadan na puang. Amin. Pada molambe na tu kadan na puang mo tu mang kata rangi den no pa tatontong pogo ilan mintu agan siya allo katuanta. Kombongan masalo na puang yan ta reken-reken ni mane talu allo na naning kamasiki puangan tahun baru tahun 2022 ma kure sumanga ki ma pole paraya ki belanna ta lendui mo tu tahun mangka ta lendui tahun 2020 misa inde to dinintir kumua buda-buda tu kamasusan
buda-buda tu na pemagasan na lan katuan ta mang kamu talendui apa ko lay pokadadu kaya kumua ia te lan tahun 2022 tak kumua ia tu kamasusan ta sia apa tu di pemagasan na lan katuan ta te jomai tapala pa ade na sa kamo tak du kata bisang koi susito lan kapalingkan na katuan ta tontongnya la di patu tu diona misa akar-akar kumua ia tu tontong kampai ki isa tontong kamasay ki ilan katuan ta yang puang lan pa basanta allo totemo di pokada lan kumua ia tu puang matua tontong na kamasi tu to Israel muina ia te to Israel lan tondo dinimpali i mintu kamasusan tontong na ulay belan na dosa sa kasalan na apa dendu ka tu pangalu jome pung matua urampui solanasang ikumua lana kamasei sule tu to Israel lana kamasei puang sule ana tontong umpasitaranak ki kameluan ana dendu pa ene tu Israel tontong lamin dari bangsa makuris manga sia la tontong nangkaran pa pudian langan punga matua kombongan masalo na punga manasa tangalelo tu pangalu na puang lako taun na podo ke tontong ki mana apa sia makaritu tu lako tu pangalu ya to susimo tu na parampo Yeremia lako to Israel kumua para nupai man komi ammi pa petaleran ni sia pudi sia kada komi kumua narampana mo puang tu taun na ya mo tu Israel torona pa kada na punga matu kumua manasa lakusolan tu tau ya tomai lan may tondok da ulun na salu siya kurampun dio may mintu biring langi dio lu tau ya tomai den tu buta siya to kupi to matambo siya to kianak ya mo misa kasi rampunan kapua tu sangke ederan lasuli di may an nasa itu tau ya to may si tuang tangina ang kusolan ni na tontong meng kamoya-moya la kusolan la koto salu-salu diolalan marante tutain na ni tito doletena bilan na ako na puambe Israel na Efraim iya mo anak paabunga ako tontong tanan nungang melo te kadaya te o te masolanasan ki belan na ta tiro indete tarangin dete kumua ia tu pua liu mamase sia liu kaboro ala koto Israel tontong na pokada kumua ia tu kamasusan na to Israel muira kana muda tontongnya pua matulan benni pa apakatana lako to Israel lako kita allo to temo bisa duka kimatanga to temo kumua lan katuan diolei to temo muira kana lammi ki taun baru apa tontong bangnya lai kuah kumua ia tu puang inang la tontong kia na kambi na la tontong kia na tuntun melo unole tu mintu agan sia mintu karakaralan katuanta dadi da atamagiang ke batu mataku raka ke batu nolai ki karakara me pamasusalan katuanta belan na ya tu kamakuasan na puang mintu lilina lino sia mintu lilina katuanta tontong ya lana kamaseki ya tu pak kamasei na puang matua lendo kapuan na selendo mandalan na la tontong bangki na kampai lan katuanta belan na tontong ki na kamasei lan katuanta ya mato may komita tontong pudi siyang pakalabi itu sangan na ta nanungam duka tu kadayate kumua muira kata madosa mo muira kata tontong pugo mintu agan tang sipatun na
apa na porailan katuanta apa tonton ki na benatu belan nalangka mamasian atu ya to la dipake la sule umpe kalangka itu sangan na punga sia laumpudi itu sangan na lan mintu agan sia allo katuanta. Amin. Mai komita makure semangat ta masambayang. Makure semangat akan nopuang lan attu totai mo belanna mi benno makan nattu kini unnanungan itu kadammi. Lamme ti kadama datumi opuang ki pelada itu diona kama masyammi lakoto Israeli atau nina na ki patongan luka opuang kumua kami te taumi lan nallo totemo belan na tonton luka kami kamasai ki patongan luka kumua tu pena masallomi la tontong tarana kami lokan ni unnole te katuangki belan na tontong kami kamasai lan sangan na puang ki puang Yesu ki pasambayangan opuang tu taumi tulan kamalaman Batangkale lang kamasakian Bapak Yudis Dengan, Nyonya Esther Senudin, Nyonya Lorce Tumembo, dia ke Nyonya CH Dengan, Nyonya Mati Sururu, Stefanus Baturante, Bapak Dr. Dala sampai Payung Baso, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Bapak Yohanes Pasolang, Ibu Girik Karasuso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Unias Lakbur Lawal, Bapak Erison Banduruk, Nyonya Nomi Martin Bunga, Bapak Leonardi Sambo, Bapak mertua dari Bapak Penoto Mesak Errante Padang, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Naftali Minna, Felicia Labi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Penatua, Bapak Pendeta C. Sampai Toding, Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenam, Baidem Patu Taki Sabu Sangan Naupuang, Tontong Komi Ungkamasei, Ana Tontong Du Kaparan Lulan Sangan Naupuang, yaitu Tengkana pelayanan lante kombongan opuang tontong lu kaki patingayo mati kumua la tontong mi kamasaikan ni umpatar itu kapalingkan na pelayanan lante pakamayan lante kombongan ki pasambayangan kumua muira kakilam mo taong baru apa buda-buda petukara me pamasusa tontong ki yolai tontong ki saading opuang tontong komiung kamasaikan ni Nia tu pena masolo mi tontong mengkarang lan mintu agan katuangki angki tontong mengaku kumua lan kapotongan angki kumua kamu man naritu puangki sia la tontong umbengkan ni kuasa ki tontong nulai mele tu katuangki mi pokok tu mintu nia tu upuang belan la tontong kami kamasei nia tu pak kamasei mi upuang lendu kapuan na sia mandalan lan mintu agan katuangki patarum itu pak kamasem siapa kaboro mi lako kaleki opuang ang kitontong nolai melo te katuang ki situru lalam pak porayam mi pagare itu mintu salah budang ki opuang mi tarima kan belan narampokan masambayang lansangan lepung ki pung Yesu puang pela apa dosa saya kasalangki. Amin. Ya moto ya kombongan mai komita pataru itu katuanta tapudi siapa tapakalabi itu sangan na puang belan na tu puang tontong ki na kamasilan mintu agan katuanta. Salama